اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میانو خبرو کلاس 1 سبجیکٹ کشمیری ڈیٹ 10/2020 ٹاپک مضمون عید چونکہ اچھ ورس من آسان زٕ عید لہذا کر أکس عید سنس مضمون ونکس یہ گوبرو لۄکُٹ عید پہ مضمون تُہۍ تھٲیِو پوٗرٕ خیال تو بیٚیہِ پرٕ بہٕ مضمون تو یِتھٲے پٲٹھۍ لیکھِو صاف صاف یہِ کٔرِو یاد مسلمانن چھِ زٕ عید مناوان سمجھ چھُوا یِوان زٕ عید لۄکٕٹ عید یعنی عید الفطر ونان چھِ تتھ لۄکٕٹ عید گٔے عید الفطر تہٕ بٔڑ عید یعنی عید الاضحیٰ یِم چھِ زٕ عید اتھ چھِ ونان أسۍ کٲشِرۍ پٲٹھۍ لۄکٕٹ عید تہٕ بٔڑ عید وچھ عید الفطر ماہ رمضان چن روزن ہن شکر گزاری ہندس سلسلس من مناونہٕ سمجھو ماہ رمضان چن عید الفطر ماہ رمضان چن روزن ہن شکر گزاری ہندس سلسلس من مناونہٕ زِ خداین کر لکن روز تھاونٕچ توفیق عطا تہٕ کرن امہِ کِس برکتس امیدوار پورٕ رٮ۪تھ کہِ روزدٲری پتہٕ شوال یعنی ژٔنٛدٕر ژٔنٛدٕر نیران شوال رٮ۪تھ کہِ گۄڈنیُک تٲریٖخ عید الفطر آسان سمجھ چھُوا یِوان لُکھ چھِ آفتاب کھسنہٕ پتے زٕ رکٲژ نماز عیٖدگاہس منٛز باجماعت ادا کران یُتھُے آفتاب کھسان چھُ پتہٕ باجماعت یِوان نماز ادا کران اتھ چھُ خۄدایس وارٕ تھٲیِو خیال اتہِ چھُ خۄدایس زارٕ پارٕ کٔرِتھ گۄنہن معٲفی منٛگنُک سنٛز یِوان کرنہٕ اتھ عید پٮ۪ٹھ چھِ مُسلمان صدقے فطر غریبن غُرباتن مۄنڈن تہٕ مِسکیٖنن منٛز بٲگراوان تِکیازِ تِم مناون عید یہ چھُ تۄہہِ مضموٗن صاف صاف لیکھِو اللہ تعالیٰ کٔرِو